umfana athenge lapho mhlawumbe avule inkampani babuye babheke bamuthi vanga 250,000 futhi bamnikela igaba uthothi ngo10 years usenza into enkulu 1.8 million agcine se 12 million ngenza umzekelo manje ngenxa ukuthi yena emlonyeni wakhe ufundiswe ukuthi ay indezele idlozi anetha ngahlaba inkukhu nje usethi hawu nginihlabele nenkukhu anisangikhumbuli usezoba isinengiso ke kubantu abadala ukuthi ngangigeza nganenzela ukuthi ngaye ethuneni ngenza lesikhathi abantu abadala ubakhumbuza ukuthi usuwenzeni kuba isinengiso kubo awukwazi ufike wenzela umzali wakho into enhle mawuqeda bese umkhumbuza ngayo njalo hawu mina ngisanginaki la ekhaya nganithengela ifridge bazokuduba thatha le fridge nyala yakho singamane sahlala nenyama ibona nedlo ziliyadubana ke mozolikhumbuza ukuthi wenzeni awukwazi kwenzela ubaba wakho umsebenzi wokumkhuphula sohlala ukuthi baba ngikukhuphulile manje uthula uthini ngihlupheka kangaka uzoba isinengiso uzoncamela kuyohlala kuphi odakeni akubonise futhi usebuyela odakeni kodwa wena uthi wamgeza yini uyisinengiso usuhlala ucomplaina njalo ukuthi ngenze ukuthi awucomplain molungisa ngithi yabona ngizokukhulisa ke namhlanje ngithi impilo phila impilo yokuthi ngeke ufe kodwa ubuwazi ukuthi uzofa phila impilo yokuthi uzophila isikhathi eside phila impilo yokuthi nje uzozihudula ngekhumbu ungaphila impilo yokuthi wena ungafa kusasa okusalo zofa kodwa ukuthi nini musukuyitsha ukuthi uyazi musuyibona impilo isifikile musukuthi awungosami sengaze ngife kanjani ubani uthi uzofa vele kusala uzofa kodwa musukwazi ukuthi uzofa kusaba ukufa ungayi ngabantu abantu abakusaba ukufa bona amadela kufa ayikho lento leyo kusaba ukufa kuyasatshwa wenze njani kuyasatshwa kusaba ukufa impela nje mina kusaba ukufa sithe ngeke ufe wenzelani ke wenzela izinto owabelwe zona zikunamathela ngoba kunezinto engahlali kumuntu ongakusaba ukufa ngithi yabona ngeke ngihlalelane mina nomuntu ongunkosikazi ozodaka kusaba ukufa ngangitshela umama wakho mangathi anginandaba mina noma kuyenzakalani uhlala kanjani umuntu onjalo ngoba uzosaba ukumthethisa uzosaba ukumtshela ukufuna lokho ngoba kanandaba phela nokuthi uzofa yena uzomthusa ngani manje akakusaba ukufa manje ke phila impilo yokusabani ukufa saba ukuthi uzofa kusasa yithi mina ngifuna ukuphila njengendlovu usho into engekho engakazi bebikho kodwa ufuna ukuphila 500 years angathi ayikho le nto le wenzela ke wena uNkulunkulu ithongo lakho abakuphethe nengilosi evuke ukuthi konke kwabelwe kona bakhululeke ngakho bazi ukuthi lona iyazi ukuthi uzophila zizoza ke into zakho kodwa uma ungaphila impilo ukuthi hey mina mangavuka kusasa ngingasekho lana zonke le zinto zami imali yami uzofa hayi ngoba uzofa vele ngoba wena kushuka amagama ukuthi kufa wose sondela into zakho zovaleka ke zonke angazi mina ngizwa akunabantu abathola inhlanhla bejethi banenhlanhla kanti hayi yokugcina khona inhlanhla yokugcina khona inhlanhla engapheli khona inhlanhla yokugcina khona inhlanhla engapheli ungabe uyicela inhlanhla yakho yokugcina ungabe uyicela inhlanhla yakho yokugcina uthi ngicela lokho engabele kona uNkulunkulu angilekelele ngakho uzocela inhlanhla uthethe isidlozi uhamba uliforce ngezinto ezithize ukuthi alikunike inhlanhla yakho bekugexa beze ngayo iphele after unyaka kunabantu abathola inhlanhla January December yaphela baphinda bahlupheka namhlanje ingoba bayiforced inhlanhla yabo ukuthi ifike kubo kanti kusalindiwe kusasusa into ezithize ngithi yabona linda kususa into ezithize mawubona kusese nama potholes kusese nama humps empilweni yakho slow udlukulunde linda ifike kahle inhlanhla yakho izofika seyikufanele uyawubona labo baba abadala aphuza umuntu esena 40 years engathi kaphuza itshwala ngithi yabona aqala ukuphuza sekuphuma imali zakhe yini ifika inhlanhla yakhe kudala efuna manje usenza izinto ezinjani engalungile uthola baba omdala ngithi yabona wayengakwenzi indaba zabantu besifazane anathi angathola imali segijima abana eClub uyangizwa ngithini nawe njengamanje uyingane mangathi uthola u2 million manje uzogijimela imoto ka 800,000 ngoba ufuna ukubukwa kanti lo 2 million bungakuphilisa wena uzothi umuntu hayi indaba ka2 million into engeka kusimali le imali eningi ngabule imali enganani imali eningi leyo ngoba u1.2 million mawuthatha wonke uyofaka lapho usala na 600,000 every month ungawuhola u8,000 to 10,000 kuya ukuthi ibhenko investe kulo kanjani ningi u8,000 ozowuthola kade ungasebenzi ngeke ulambe kodwa uzokwazi lokuyangena njalo
abantu ke banovalo ndodana yazi Ba. loku-invest. Abantu banovalo lokuthatha imali eningi beyibeka ayilambisa u-10 years. Hawu imali yami seyikhona ngaze ngife. Ngiyakulelo phuzukela ukuthi ngaze ngife imali yami ikhona. Yikho uzothola abantu abaningi ithi mayiphuma imali yabo emsebenzini iphele kungakapheli nonyaka. Kanti fanele umuntu makade esebenza iminyaka edlula u40 akaphumule noma iminyaka emithathu athi ayi ake ngiphumule ayitshela ukuthi ngizophila isikhathi eside ngoba ngikwazile ukuphila isikhathi eside. Ayithatha vele ayitshale 3 years or 5 years ebhenki ukuthi yabona athule ngathi akanalutho. Thathe lencane ukuthi kubonakala ukuthi wayisebenza. Akhale nabakhalayo. Akhale nabanjani? Nabakhalayo. Iyakhula lapha. Uzoyikhipha abantu sebengalindele. Sebayitshela ukuthi hayi bamthuke vuma bakuthuke bethi wawudliwa obani bani emagoli hey wena wawenza vuma bakuthuke uqume umumatha amanzi ubhaqa uyabona bakhohle bakubone ilusela inkomo uma umama usugqoka amaphilifa musukujaha uzovumbuka sebekhohliweka after 5 years lesikhathi njani lapha isimilile omama bakho baphile leyo mpilo. Manje ke siphila leyo mpilo ngizoyigqisha kuweke. Musukuphila impilo ukuthi uzofa kusasa. Phila impilo ukuthi uyophila kunaphakade. Khona inhlanhla yakho izokwaba kahle ihlale kahle kuwe. Angithi yabona? Uthola imali